ngale ndlela umntwana umuntu akaziphathi ngendlela oziphatha ndazi uba proud naxa uzijonga attitude safana na last of last year change for me benzophalaza nje sanandaba ubuthini cacile you don't care soze nokuchange kodwa for nini unihethile for nini Ukuthatha leli thuba ngibingelele umbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi indoda ayikhali. Ngisakhona ke la eJoburg sisebenza khona nje sibizi sidila negoli. Uma ukuthi nawe ukhona la eJoburg nawe khona inkinga ofuna ukuthi sisize kuzona kulula kakhulu vele nje usibhalele thina sibe sesifika qathatha mesibona kodwa uthi kuyahlangana. Ungabe uthi singade nganibhalela amagasela nangafika neBlack Life TV. Anyways you all know ukuthi le show angenzi ngedwa ngenza no King Sixhaka. Kodwa kwamanje nginobhuti eduze kwami osibhalelile. Sifuna ukuzwa ngaye ngisabona bhuti njani? Yebo sawona sisiyaphila. Ngiyaphila. Cela ubikelele umbikelo weBlack Life TV bese uyangichazela ukuthi yini ufuna sikusiza ngayo yini le engakukhalisi. Mina ngithi ingane engakufele embelekweni kodwa ke isiqephu sethu sithi indoda ayikhali. Cela ubingelele umbukeli bese yazisho ukuthi ubawa kaba. Oh sanibonani babukeli. Igama lami ngiyamaza. Yes yamaza. Okwadube. Ngibhalele uhlelo siswami. Ngilibhalelana mayelana nentombi yami. Yeah. Qala uphuma phi? Qhamuka DJ yami. Oh ndihlala eSoweto. eSoweto. Okay cool. Angichazela udaba lakho uhlala phezulu kwalo. Intombi yami ex yami by the way. Okay. Yase Alex. So ke ngoku ndiyenda thandana nayo. Saba nemntwana eFirstborn. Abanda find out early after uba like ijazi and then kwaba khona omnye umntana osibini naye ijazi again. So ke ngoku lonto leyo indenze ndagqibela ndibhalela uhlelo cause azange ndaphinde ndathanda kokhona. Ndizama ukuzenza iplayer and stuff. Okay. And lonto leyo like I can't love. Nguye yedwa umuntu engike ndamthanda. Okay. Sisho. Ngiyakuzwa bhuti wami. So la udaba lakho uhethwe umuntu wesifazane owakuphathisa amajazi amabili unengane engakhi? Ndinengane eyodwa. Ewe yakho yakho. Yini enza ukuthi ucabanga ukuthi kwakwamajazi lawa amabili? Xa ngingayiqala phansi ndiyendlale yonke le ndaba lena. Ndibane nosisi sahlalisana ekhaya eSoweto sihlala kwi-backroom. So bekhona sisi wami omnye bekahamba ayosela naye bayophuza. And then after sekube khona lo umntana okhona esase pregnant usisi ndaxelelwa iCousin yami ubana ngaba lo mntana lo ayinguye wakho. Uyayibona ke ngoku. So zange ndafuna uyikholelwa mina. Wavela umntana ndavuya bani umtata. Yayiva ke ngoku. So kwaphinde kwenzeke enye into. Yabo. Ntombazana leyo yazoba pregnant. Ihambile se-Alex sisine a year izobuya kum kwakhona xa nibhala inyanga zidibani cause umzale in 6 months owesibini. Okay. Find out kanjalo uba ayinguyanga owami loya. And then lo iFirstborn bengeka find out. Find out usisi xa esenishiya. Okay. Sekendishiyile ngimxalela uba umntana esikolweni kumele yenzelwe ibirth. Into ezinjalo. So ke ngoku engekho ndi father ndi1. So Home Affairs bafuna uba mani lantoki. Manje ndifuna iproof yoba umntana ngowamnyani. So kwanyanzeleka uba ndenze iDNA test and stuff like that. Okay. So ndabhaqa ke kanjalo siswami. Yo. And I was really hurt yazi siswami. Fanele mfethu. Kakhulu ngibona ubana lo wesibini anguyanga wami nalo oqala futhi mhlawumbe unanzalo ndalimala kakhulu emoyeni. Yeah. Ndazama ukuziyobisi
Yeah, ish. nginceba ke kaThixo ndaziyeka njengoba ngibona lapha namhlanje I'm still dealing with this trauma. Yo, zenzeka nini yonke lezi zinto or ake ngithi lo wesibili umusune uneminyaka ngakho umntwana yena lo wesibili? If uyakhumbula kodwa. Lo owesibili ndiyaze as soon as avela kuba hayi nguyanga. Ayinguyanga wami, but then lo omnye oqala kuba kaloku cousin yami le engusisi isiyitsho bana xa iloko inxelile bana lo besinxela naye wa-admithiswa leshangane le eAlex. Yayiva ke ngoku plus ke nentwana yami enye yayiconfirma le nto leyo, yabo, kuba igunyazwa ngusisi wayo uba uyithethile ke ngoku because bebehamba nayo intwana yami xa besiye ebufebeni ezinto zabo behamba nayo intwana yami. So mina ndaye ndacaphuka ndavela ibetha ngempama le ntwana esathetha le way ithi hayi Khotman ndiyamazi umntana wakho uba ayinguyanga wakho ngowala chepu le wayehleli nosisi bam and bayafana. So ndazixela uba hayi suka umntana omncinci asoze athethe le way, ndambetha ngempama same time. So nihlukane ngomuphi unyaka nosisi if uyakhumbula? Mna nosisi sihlukane I think it was 2020. 2020. Yeah, 2020. So kusukela ngo-2020 awukazi uhila ukwazi ukuthanda nje omunye umuntu. Azange still dealing with that trauma. And I still hate myself ubana ngaba ngisamthanda lo ntana. Usamthanda namanje? Usamthanda na. Uma engaqhamuka nje la usamthanda? Sisama asoze ngikwazi ukuzixola ndiyambona if ngaba ibana ngaba ndikwamanye amantombazana ndibona yena ngicinga yena. Nguye umuntu ohleli sengqondweni. Ndiye ndazicinga mhlawumbe bamkisile ekhaya kuthiwa ukisile lo muntu asoze wondle abantwana ababini obaziyo uba ingobakho. Ndi-willing ukondla abantwana ababini engengobabo. So lo owogcina owakho-ke lo umthola kephi? Lo ogcina ngimthole 2022. Umthola kephi out of leya relationship? Out of relationship. Uneshow yena ukuthi owakho? And 100. Okay. The 100. Phela ngibhekele esimeni sokuthi angithi uke wayisola nawe ukuthi namhlanje ngenze ukuthi inzala awunayo. Wesisi. Hayi lo wakho showcase. Kusho ukuthi inzala ikhona ukuthi usisi lo munye umuntu ongayiphethe kahle. Wesisi wami njalo. Njalo yabona njengoba usitsho kolhlobo otsho ngalo uchane uchwethe sisi wami. Enjalo sisi wami kuba ndiye ndazama inzamo ndaconfirm esibhedlela ubana ngaba ba-check inzalo yami ba-active na. Kodwa but inzalo yakho i-active. Yo. So sisi mengaqhamuka manje nje mesingazama ukuthi simthole ngicabanga yini engenzeka ufisani ukuthi sikusize ngane Black Life TV sifuna ukuthi thina ubhodle yabo udlule kulento kodwa sometimes ukudila with trauma fanele ubhekane nayo uqala before uye phambili. Sisi wami into oqala enobuza yona banjonge emehlweni angiqalele ubana what did I do to deserve le nto ayikanje iyayibona ke ngoku ngiyakuzwa bra. Angicinga uba mhlawumbe ikhona indoda ebengajongalana nale meko akhona into engabe ngingamenzeli yona. Yayiva ndiyaphanda ndalishiya ikhadi. Yayiva ke ngoku kungatyiwe endlini ndondle yena nosapho lwakhe. Ngiyakuzwa bhuti wami ngicela ukuthi senze kanje njengamanje angikuthembisi lutho olutheni but I'm happy ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ube khona la bese uyahamba uzobhodla ukuze ukwazi ukudlula ukwazi ukuthanda uphinde ukwazi ukuthanda umunye umuntu wesifazane ngendlela athi uthanda ngayo lo sisi. Sitholeke futhi nokuthi akakurikhile yini ngoba la lento ukuthi ungabona njalo uhlezi ubona yena nomunye umuntu wesifazane iyangoyikisa. Basho njalo. Kodwa ke asenzeni kanje angithathi intambo ngiyiphose le ku King's Chaka mhlawumbe uzozama ukuthi asitholele usisi sibone ukuthi sihlangana kanjani. Uyiprepare nje mfethu ukuthi you need to calm down bese uyabona ukuthi uzokwazi ukuthi uthole ihealing yakho uma usukhulume naye umudibana naye. Njobizela mbukelo Black Life TV DJ Yamza uYamza Sheqhaza udaba lakhe lokuthi usisi ayithandana naye for years membathisa ibhantshi amabhantshi azaba mabili kodwa kwagcina etholile ukuthi zonke lengane ade nazo necathe zakhe akuzona zakhe futhi leyo nto imdemeje kakhulu into a point mesebona ngathi umuntu ongenayo inzalo waze wahamba wathola ukuthi watshela nomunye umuntu wesifazane le uneshow ukuthi yakhe ingane nodokotela baqinisekisa lokuthi cha unayo inzalo. Azama ukuthatha intambo siphose le kuma King's Chaka uyena umfoka loqozo sitshela ukuthi uyakwazi ukuthola usisi kwenzakala niva lokho we'll take it from there.
nina bakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle no Phapekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Siyabingelela la sikhona ekuseGauteng sihleli nje sinethezekile nabantu bakhona sivuka ngomara silala ngabo utwengi into enjalo nje sibhizi wengane zakwethu sibhizi language iqhuma ngapha manje ubuye KZN nibone uthi mara ni right sharp igama ke lo hlelo libizwa ukuthi indoda ayikhali sidinga indaba ezithinta amadoda siza ukuthi amadoda akhala ngani kwenze njani yini le elimaza indoda ngaphakathi yenza ukuthi mhlawumbe indoda izizwe inganelile kahle enhlizweni kodwa ke njengoba seke nasibona isigaba sokuqala uMagasa lekhuluma nebhungu elithe linenkinga ezigaxa ngase ngibona kukuhle ukuthi sisemsondeza azoyikhulumela ngoba sibakhulumela abantu bengewona amadlozi bayikhulumela bona nje sizwe ukuthi kwenzakalani sisi sawubona kunjani futhi hayi mina ngingabuza kuwena Ntama ndaphila nalento uthi simeshile nje enye nje into nje engiyibona ngane yakwethu ukuthi chini ewene ubani lo gama lami ngiyonela Yonela Mphumiso wethu Soweto but uyathetha ewe ndathetha uphanga ukuphangela nangokuhlala okay ndiyakuva sisi manje la dadewethu kunobhuti ofike la ubhuti uthi nake nobudlelwane naye ethi menze nathandana manithandana kwanento emphatha kabi ukuthi nahlukana ngenxa ukuthi wena angazi ngakini ukuhexeza wahexeza kwaze kwaba khona abantwana ababiza ke ngamabhantshi okusho ukuthi wangayibona abantwana bakhe ikhonto kanjalo just ukuhighlighta nje oyazi mhlawumbe ngizwe on your side ngomphilo bhuti iqala sithetha ngaye ukhona umuntu onjalo maze bangakani ukhona utata abantwana bami wokuqala nabantwana abayi2 abakhe yena wazinga ibabakhe kodwa ingabo bakhe alright nginabele sisimxoxe benithandana no Yamza besihlala kokwabo besihlalisana so besithandana nje kumnandi one day ngumuntu ophandayo ke uYamza akagxili nje endaweni eyi1 okay emphandweni wakhe ifoni besingazifihli mas ne ebenayo access yothatha ifoni yami nami yakhe but bendingayipage but ngelo xesha yabo so ngenye imini nje wathi uyophanda wahamba wangabuya endlini wabuya seyibuya the following day but ungumuntu oqhela ukuthi bano andizubuya uzungilindele ngemini so okay but this time khangathethe into xa ndimfonela ifoni akayibambi wabuya okay xa ibuya ndambuza mfoka ba ubuyaphi uthi ayika lo yandazi bandaphanda sobenze emphandweni ndithi mina okay fine ukutheni this time ungangixelelanga because uqhela uthetha athi ke athi hayi ibi short notice naye bengazuba akazubuya ndithi ke mina ke but ifoni uthenda ubungayiphenduli ndifona hayi ndibona uba lento andixelela yona ivakali kahle yabo sihlale nje kodwa nje ndibe ndirhoko ba ikhona lento engekho right apha endlini because uyambona nomuntu wakho ungathi uba disturbed xa kukhala ifoni uyagquma into angayiqhelanga uyenza kanti one day uzothi saphumile ifoni yakhe ichargele ibingena password hayi kufone intombazana ayisevanga inamba ndingayiphenduli iphinde ifonele intombazana inamba ayisevanga intombazana ishiya imessage uba hayibo baby kutheni uniignore baby ewe baby okay right yabona mase ifoni xa ithi khandi ivule but ifoni ingena so imessage akwazi uyibona so la mafoni efundwa phezulu message yes la mafoni lawo hayi abuye nyani xa ibuye aqala athatha ifoni ubone uba ingathi une stress inyana because of ifoni ebeyilibele ndingambuzi futhi ndithule xa ngokuhlwa ndimbuzi ndithi yazi baby kukho into endingayithandanga kukho imessage engenile and kukho le number le ibilibele kufonela athi kena ke AP number ndithi check ifoni yakho hayi ondithi find that imessage uyidelethile but mina ndenda i-screenshot sure okay ndimbonise ayiphike ndithi masifoni ifonele kodwa ngenamba yakho afone athi xa ifoni ithi intombazana baby ndithi drop ifoni so wayithetha ke lento engayiviyo wayithetha ndangayikholelwa kodwa ngoba ndomuntu wesifazane zanixoli kwalento uba athi uhambile sho ukuthi kum nobephika yena because ndimbuzile xa ithi uhambile sho ukuthi mosebenale nkazana yaqala phi into yamoshakala wabesithi sorry ndabe ndisithi ndokuxolele kodwa ndabe ningaxolanga
Yo. Ndadibana nomuntu. Bengingazukwazi umya because ebenisupporta, ebenemali. Okay. Yes. Ndadibana nomuntu nawe ngiqonda ba no ndifuna kahle ndifuna umbonisa but andizumbonisa but ikhona apha ndizamfumana khona. Uyisaleni killer kahle. Yes. Kaloku ndimbuzile wayiphika. Bengingazuphinda ndimbuza. Akathanda uthetha andithi. But uyathethisa. Yes. Ndafumana omnye ibhuti ekambe ndiye emoli. Lo bhuti lo sathandana futhi ndamxelela uba no ndihlala nomuntu ungamane ufona. Mina ndiza kufonela xa i-free cause ndiyamazi uyathanda uhamba mosilo wam. Bethi xa ihamba ndihambele kulo bhuti. Kanti ndizomitha. Wachita back. Ewe ndamchitela yena waxolisa ndinambona ubuyekile but mina soze ngixole alokho. Kwalento uba wanishiya endlini wahamba waya komnye umuntu. Xa ndimfonela wangaphendula ifoni. Kwayeke ngoba kuthiwa kunezingane ezimbini. Ewe mina ndagxoka lo ndathi zezakhe. Ndandimlaya. Zombini. Yes, ezo zezakhe. And izoyithu njengozibona ne ngo different fathers ngoba bese ndijola nje. Hayi mfethu. Kutheni sisi ungavasana kanje wamiyeka? Njengoba besendichilo ebeniprovidela. Imali hayi imali bibuza kumbunganibona nje ngela xesha lakhe. Benibhejela. Ebethanda uba sibe bahle even if xa sinxiba besinxiba into eyi-1. Okay. Besimecha. Sengiyasaba uba sinxiba into eyi-1 nje nawo. So bengasoze ndimiyeke. Nalento uba bengasoze ndimiyeke lo mnye umuntu. But ii-feelings zehla zaba ku-0%. Sure. Kodwa ndapretenda. So now wagcina etholile ke mayithola azange confront then awubanga nankinga even ehamba. Hayi khambe nengxaki but inhliziyo iba buhlungu ngoba lokho imali uyiqhelile and abantu endibhizi ngabo bebengandiphi kakhulu imali. Qha bona bebegood ebedini. Unemali lo mfo. Yo. Kakho good embedini. Liphanda elithi. Jeni. And bengasoze azenze abe good kuzo yi2 funeka pasise yi1 which is kuphanda kubheja. Hayini. Xa indoda soze good kuzo yi2. Weza lokuzophangela lapha. Ewe. Kwaye uphangela kumkhaya wakho. Njani? Kaloku wasike wandenza into embi. Kaloku yena wanifumana ndinamadoda am. Wandiyekisa. Oh. That was the problem. Aba right futhi. So yena uyenza njani lento ebengayifuni kum? Le kwaZulu sithi kwavuka inyama ogqokweni. Okay. Okay. Lalelani, ngaza ukuthi asingayixoxi zonke siyiqede kanje ngoba ngiyabona lesi story sidinga umnikazi atshelwe straight ukuthi nansi indaba la engakhona because I don't think my brother uyazi ukuthi usisi yonke lento ayenze uyenze phekwento eyaqalwa uye. Wayisusa kwaXhosa uzoyimela asambeni sekumlangeni siyoza ukuthi uthini yena mase seyihlanganisa siphelele lento. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungazebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back kwisiqephu sethu sithi indoda ayikhali with myself uMlangeni Magasela ngihambi ngedwa ke kulolu hlelo ngihlezi ngihamba nobabuluqa my king Sichaka. Hello King, how are you? I'm grand but ukushap. Ayiyale nalo kuhlafuna kwenje bese konje Yeah mara. Yeah, watsiba mos. Mara. Asina kispikiri jo. Siteng. Siyathumela Siyathumela wengane zakwethu sithemba ukuthi in right in phile igama lami King Sichaka ngakaloqa eKZN ke bathi Sichaka esisha imponyelo mfaka amancaza kancane ayidedele intombambi yesokeni angazi ke la nithini kodwa nizobona nani okunye nokunye ke sizokubona emva kohlelo kodwa kwamanje sizela uhlelo olubizwa ukuthi indoda ayikhali ifikile ke indoda yazokhala Mlangeni yasho yagonyuluka sakhuluma nosisi wagonyuluka kuneyigaxa from both sides. Yo, shubile uyamza nami ungikhalelile kodwa fanele siyithola indlela yaphambili asikwazi ukushaya lolu daba lukanje healing yadingakala la ekhaya baba. Sister
Yopumulweni. Alright. Daphila khonto njani? Sasila manje. Akulokhu ufikile uhleli usimali uyaqala usimala la kimi. Futhi ngiyambithi lokhuzana. Hayi competition. Ja ngiyadla subwa njalo. Ayile awusile yamasi. Ndiyamazi. Okay. Yamazi uyama. That's it nje. Uyamza benhlala naye besithandana. Okay. Saze saba nabantwana. Awu, uyaphinda futhi? Amabhantshi. Oh, ngiyabonga ukuthi uqinise. Proud. Like yasiqhenya ngalonto. Ewe. Khona pha kusuka khona. Okay. Mashallah. Yams. Ngathi sisenkingeni yamza la. Kamba kahle. Uzizwa kanjani ubona usisi? Andazi mama Ntini. Andazi mama Ntini. Sikaqala noqala. Sike yenza ijoke. Cabanga. Ukondlisa enye indoda, ingane zenye indoda, ijoke le. Fonini uyayazi ubuhlungu enibisebona. Hayi andibazi because andinguwe. Thina uqalele. Ngibese isilonda. Nyani? Singasoze saphelela ifini yami. But ukhe wazibuza ubeqalephi ukuze ufike apho wena okanye wajongele lakhe icala. Caba makugqibelela khwiza unganimameli bantini. Okay, andikumamela. Uzakhula nini kanti? Yonela. Uzonikhulisa okanye uzofuna uba ndive inhlungu yakho. Ngoba lo nami ndineyami inhlungu. And wena wenza imistake ngokuthi ufuna uvelwa. Ngoba lokho isono nesono safana nesinye. Nami ungigilile. And ubungazi uexpect uba mandugile ngendlela ethandwa nguwe. Yabo? Ngeyami le ndlela engidecide ukwenza ngayo as much as now what decide ukwenza ngeyakhe indlela. Abona ngoku. Ndiqala ucinga ufana like anabongqina uba usuke ekhaya linjani. Sa. Andazi ukhuliswe kanjani. Mama wakho nimazi kangcono ukudlula wena. Ndimazi ngumuntu oright. Ba imfundiso ezi zivelaphi. Fundini. Kwazi nonke. Kwazi nothanda. Yavuya xa ngibona nje. Mali zami. Kisha bendikubhejela it's fine. Kuba bendikuthanda. Kodwa ke apha enisuka khona akukhuliswa ngalendlela. Umntwana umuntu akaziphathi ngendlela oziphatha. Ndazi uba proud naxa uzijonga. Attitude safana na last year. Last of last year. Chinja for me. Benzophalaza nje. Sanandaba ubuthini. Cacile you don't care. Soze nokuchinja. Kodwa for nini unihethile. Unihethile for nini. Ngiyathetha yisithethe. Okay, masingabafaka abazali. Ngisho. Ngoba xa uzawuthi ndikhuliswe njani, nami xa sengibuza uba wena ufundiswe njani ukuthi uba yindoda kuzoba ngathi ndakudelela. Abazali khabandixelele uba mandenze so as much as nawe ndiyacinga uba akho mama akho wathi kuwe because nami ifemeli yakho ndayazi eyathi xa uyindoda funeka uvele isoko okanye uhambe ukrexeza yebo. So masingabafaka abazali into endiyenzayo ndiyenzela mna ngexesha lami. Inhle lento yenzayo. Cacile. Azange benhle omnye umuntu xa engayijonga. Eyona la sikomperishi apho. Azikomperishi? Asikomperishi Fundini. Yebo. Uba ndenza impazamo kuwe ngeke wahlala phansi Impazamo ukrexeza. Wathetha nami wanixelela uba Fundini ukrexezile apha andikho perfect. Impazamo lonto. Andikho perfect. Ndiyindoda. Ndineziphambeko uyayiva lento endiyithethayo. Ndoda. Wena uzondibamba apho ndimncinci khona ngempilo yami. Uzondidamage. Yima ngoyona nto ekhalelayo apha. Yima ke ngokufundini.
aba abekuyuza mina ndikuthandayo kutheni ungazange ucinga benza lento benze yona? Kutheni? Because bengabathandi yenzeka lento ibisenzeka and xa ndiyenza nguwe umuntu owandiphushela uba mandiyenze. Sure. Yebo? Mna ndandi-right for wena icinge. Khona apha ndakhe ndakujolela khona sasathana wena wawundishiya uhambe uyophanda ubuye undidekela itafula ubuye kube mnandi uyayazi impilo yethu. Mna zange hayi ndilinde nawe uthethile ndakulinda zange ukujolela. Andithi. So xa uzothi wena imistake ethini ukukhwela enye intombazana imistake ayo mistake sisigqibo. Andithi wena wagqiba uba uzonza sho. So ke ngoku mna xa sendidecide uba no mandenze so nango ndisatsho khandiyenze ngoba bendingasakuthandi. Nawe I'm sure ungayithetha uba nawe khange uchite ngoba ubungandithandi. Ikwenzile lento yenzele but mna khange ndenze mistake ukuthi ndikujolela wena uniphushile and ndakubuza wayiphika lento wathetha into engavakaliyo. Lo muntu wesifazana nixoli. But sisi ungixolela ukuba ubhuti apha waxolisa apha ku. Waxolisa. Kutheni ungamxolelanga? Ingxaki yami leyo ba if la message ndandingayifumananga ndandizayazi ba ukhwela enye intombazana ukhandishiye because ngoku into yafika engqondweni yami ukuthi kudala ihamba ne kukho intombazana noba ungayifumana xa uxelele uba uthi unomuntu andishiye yena you can say baby ngicela ufonela lo muntu wami ithi intombazana hayi baby don't worry. Mna kufike into ezininzi uba what if njengebethanda uhamba usuke eyokrexaza eyokrexaza yena uxolisa wandenza ingqondo yami wayiflasha completely. Uxolisa kwakhe ndakuva but as mna ndine revenge noba nikhohlakele anikwa mna ndingakuxolela but soze ndibali and ukufike bekuthi benithi xa nimjonga kube lapho bathi ngaphalaza khona just because ndaske ndacinga into ebezenza nomnye umuntu ingaba zezazenzayo nam understand. That's why ndisho ndithi into xa isithi ibe mistake kumi mistake I exist especially when it comes to a relationship thing because you are a principal of this game. Yes. So ke ngoku ndaqonda ba you know what because if wayixolisa nyani must be honest befana ba yena a confess without me finding out why elinda mna if mna zange ndizifumane za calls ebeza uxolisa athi baby ndichithile ndicela uxolisa sithandwa sami bengazuyenza lento. But uke wangiqalela into yokubana wena khathi uhlangana naye wawuvele umadoda akho. Yes. Kwaye yena wakuyekisa onto. Ndandingumadodeni futhi nyani. Wathanda yena. Ndamthanda. Wandenza yazi into uyabona umuntu xa ujola for the sake of umjolo ungena vision ungazicingeli intweni wafika yena wantshintshisa kuyo yonke lonto. Uba ndikholela ukuthi there is true love. But ngoku ingxaki yami ukutheni endifaka kulanto emveni koko andishiye kanjalo. Masambe ngowe one ndabayeka bami abantu. Yena kutheni uqhubeka ejola. Ngifuna ukuthi nje mina yami into engiyifundayo la ukuthi awukwazi ukuyisinka ubanana. Sometimes uthando lakwazi ukwenza ucabanga ukuthi ezinye izinto engayekeka kodwa nje kunzima. Ngaphandle kwalokho nje ubuchaza udaba lakho ukuthi yena muvele uyiphila lempilo. So uthe musukwenza yena momtshe kahle kahle momkhumbuza ukuthi uba wena because igame yakho le. Njoba desho uchaza ukuthi yena you are a principal of this game. Asikujudge njalo ungasizwa kabi. Okay. Yayizwa leyo. And then uma sekhetha ngaleyo ndlela irevenge wabona ukuthi ku right ukuthi wena uzilethe izingane ezu2 azondla. It's not enough ukuthi wena uhambile usakaza ikiwi nawe because you did the same thing. Njoba ethi wena yahexeza now isakazile ikiwi kaningana. So that was not enough because I don't find that equivalent. Akusahlangana kusekho equal. Wena usubuye nanezingane on top of that. Zangaba yodwa zabambili futhi kobaba bangahluki ababanolingi abangayedwa. Kubiza ngani lokho sithando sami? I do me. Jo, you do you. Biza ngokuthi mina ndizaqala ewezenzekele ngendlela ezenzekelayo but anali igama elugqitha all ngenze into right for mna noba i-wrong for yena uba ndi-maintainise abantwana because mhlawumbi ukhalela nale part ukuthi yena besondla abantwana angabazaliyo. You understand that? Nokuthi nekuthanda walala ukuthi ebendithanda shem that's one I know. You understand? Yazi akho nto ibuhlungu njengokuthi uthembele emntwini umuntu akufundisa uphila yena because xa singena kwezi relationship ukhona umuntu akufumane uyilento oyiyo ne depends
then uthi wena ufika unibekele etafuleni ukuthi you know what Yonela ndifuna uphile so ndifuna ube ile ntombi Ma-rules, so yes and then ndithi xa sendiyilonto wena utshintshe ngiyayibona ngiyayizwa i-disappointment yaso so yes abantwana shame futhi maningxoxi ndithi khona phambili imvela khona because sesahlukana ngela xesha beba maintain ndandingenayo nalento ba unembeza ukuthi hayi but ichomi because ichomi zami zayazi lento ba umntana vele ibingengo bakho hayi ichomi but bengingasoli because mina njengoba ndinenqala ndinalantu ba xa undenze into embi hayi abantwana umfana nentombazana noma intombazane ufana nentombazana uyayazi lesisho sesiZulu esithi ukhamba ladlulele lifuzo lethwani Fuzimbizi fuzimbi ikhamba lifuzimbi ukhamba lofuzimbizi bese ladlulela ufuzo ledlulela okusho ukuthi mhla into le oyenza namhlanje ungajabula noma ngahle kuthiwa kusasa into ingane yakhe entombazane iyenza yona hayi andizovuya but mna abantwana benabo ndizawubafundisa uba xa umuntu uye wafumana umuntu okuthandayo umrespect and isungena kwi-relationship nalo muntu if wena uyazazi okay i-mistakes zikhona ne but masingavumini elagama senze i-mistake just for the sake of kuzothiwa yi-mistake funeka omunye umuntu understand you understand if wena uzodlala nami itsho kusaqala uba ndifuna into etheni siyadlala but ngesikhathi uthi uxole brother ukuthi mhlawumbe sesikhuluma nosisiyedwa ngazuthi awukho ubukhona but we are trying to find into la eqondile ukuthi uthe ukufice unabantu bakho which is akuyona into ukuthi wabayeka same time ngosuku olulodwa wabayeka nga-1 ngijonga uba ungumuntu oserious and namxelela usaqhubeka nabo ndisaqhubeka nabo ndaqala udistance xa ndibona uba xa sesizodecide uthatha isinqumo sokuthi okay masihlale together ndayeka ndatshintsha isim card ndaba clean and ipoint engiyakuyona leyo ukuthi uvezile ukuthi ngikhathi usumbambile my brother waxolisa wakuyeka kusho wena uthi wakuyeka kusuthi 24/7 usuhleli sefonini yakhe so yini le yenza ukuthi esekuyekile completely kodwa kusala isilonda kona sokuthi uqhubeke uzube nezingane kodwa kusho wena umlomo wakho ukuthi wayiyeka into ayiyenza akaphindanga wayenza not like wafika kwambamba waphinde wenza okunye the next day hey inoba nami bese nigqithisa ni demon because bengingasaboni kwanto wrong eish ulahlekelwe unembeza yeah inoba because bengasoli yabo instead bendithi xa ndimjongile ndiske ndimcingela uba anikwazi umthemba kwakhona besenza ntoni why eyenza sure and ibhoti into bombizela yona la yokuthi ulindele ukuthi axolise ngasenza kuwe but quite obviously since sihleli la uyazi ukuthi akanayo lento akayisoli uthini uzizwa kanjani ngempela ngalokho bhoti mina noYonela nophe ngiqala khona kuba ngaba acile akafunanga ukunimamela akafunanga ukwazi bakwenze kantoni but naxolisa ewe ndiziva kabuhlungu kuba benifuna ipeace neclosure kwenzele ndizilungiselele ukwazi ukuthanda okay lento enehlulayo ndinomntwana nomnyaka omnye ngoku ndiyazama ukumthanda umntwana sinama trust issues ndiqale ndamphika cabanga even went further to ama DNA test so uba uqhubeka ngalendlela ayenza ngayo Yonela anifuni ukuthi ndiyakhesa ikamva lakho lenzani anifuni ukuya apho kodwa ke ubonile uYonela sisi nawo ubonile uYonela ndifind out ngalo wesibini umntana bana ayingowami I was willing to stay with them and support ndlela le bendoqisele ngayo uthando libendinalo ngayo bingumuntu oqala ukuthanda awuzange mjisi yimi uYonela amjisana ekhaya ke bhuti ke bayisola ke lonto leyo ngicima mhlawumbe ke abamfuni kuba ndibanesandla sento eyenzekayo kokwabo xa kukho into zabakhona ndiyazaza ndimlobolanga njengomkhwenyana mama kudani bize mkhwenyana kube khona into eniyifakayo well aka appreciate but yibona bhuti wami ndlela le
ndizama ubakhamo ngalo. Yeah, Ngendisilwa but ndikwi-process yokuzilungisa. Ndikwi-process yozama ukuthanda. and we block. Yonela Fondini. Yima kodwa Can you just admit that you were wrong? Can you just admit uxole? No wena uzawuxola na. Ndizawuxola kodwa ndizoxolela ukuba mina nawe siphinde sidibane, phinde sithandane. Okay, yima ke. Ngolahlobo Cela Fondini. ukubuza ne. Cela ukubuza. Isizathu sokuthi wena uchite yayintoni? Because isasi happy yintoni? Ube honest nje so that mhlambi nami ukhona phiza mkhulula khona yabo. Nakomnye umuntu endinawo ukuthi intoni le errong mhlambi mina owonqena undixelela yona. Yabona njengamuntu omdala. Uyayazi bhuti. Yeah. Kwekubekho amankazana nje akazifikisela lapha ku. Kodwa ngenxa yobana ngaba ndandisazi ndinayo Yonela. Umuntu abeflirtatious nje ku messages kuma text. Flex. Hayi. Ndangafihli into kuba ndiyazazi ndimsulwa. Uyandiva ke. Yonela kugqibelelakhe. Uba ndithi ndiyaqinisa. Ayigqithi. Ndathi Yonela masihambise ku counseling if unama anger issues. I still care njengoba ndimbizile apha. Yeah. Ndiyeva kuthiwa abanye basezixele bangabama abantwana. Kuthiwa ubaby mama wakho kukhona abantwana bahamba ngepenti abanxibanga. Ntontontonton ndibe ndisiva ba. Abanye abantu basacinga uba abantwana bakho. Ewe Inyana ayikaphuma emphakathini. Yonela usayibona kodwa le nto. Ke ngoku uqonda uzonihlaza because ilihlazo kwalento bawunzise apha. Hayi sisakulona ihlazo. Hayi lihlazo. Kaloku sizasolve matter. Njalo ne. Yeah. Because of ngendlela athetha ngayo ba useneke ne. Ngoku sizobukelwa ngabantu bonke. Akazi uba ndathini kwaba bantu endinabantwana nami. Akayazi mhlambi lonto khangayicingi. Imeko yakho. Engeyamandali kodwa nje ngomuntu oneke befanele bakanzisa ngapha. Umama wami uyamazi. Ne? Kaloku awumamele umuntu. Umama umzali wakho ngumzali wakhe ekugqibeleni, ne? Uzamamela umama. Ewe ndiyamamela. Njani? Ndiyamamela xa ithetha ndiyamamela. Ingxaki yami apha ndiba nayo khona is that nefamily yakhe kakhulu yangenelela too much entweni zami. Phofu yena engabaxa because isister yakhe lo busy naye nendaba zami tontontonton. Nguye lo wayemmamela bayi hayi myeke lo mntana abantwana tontontonton. Yiyo lento enye into eyandikhathazayo ngayo. Yonela sikhole emqiniso. Ayikho into akayifakela ubhuti before uqinisa uthando Ricky mhlawumbe inyana. Ngoba vele siyakhuluma. Ngoba sesiyakhuluma vele yabo. Hate sis. Mhlawumbe phela yabo ithi into encane awuzange ucabanga sizo last this long. Hayi man thethi inyane kukho danko. Anizomtsho ngegama ngoba ungenzeka manje. Thula Yonela man. Thula Yonela man. Mna ndandithi ndiyadlala ikhona ulenu umakhelwane but ngumakhelwane. Uyamazi xa engamcinga but andizufuna umdescribe uba ngumuntu onjani. Nguye kumuntu ebesazi yonke into ba kwenzakalani. So wathi kum because namxelela uba hey Mfondini ndinesiso apha sendimithi and ngoku ingxaki yami umntana ayinguka lo omnye akasebenzi kahle. Ndifuna nje lo angayikho maintain. Understand? Wathi tsho mama hayi khona umuntu endingakahambisa. Kumbulala Yonela. Yabo. Kumbulala. Yima lo nduxelela nami ndandingazi uba ngizaba ngutata wenhloko yayo phumzindi sisiyoyoyo nkisiwe Yonela. Kalo nami ndangayazi. Ndandenzela lento endenzelayo qha ngoku ucabile uba yini obingene yakhe ngoba lokhu wena unothanda ukudlula yonke and mina ndandenzela uba abantwana xa belila balile kuwaphi uyobukhoyo ngelo xesha. Ndandingafuni kade ukuhlwana naye. Yonela awukaze wathandana nomuntu onothando or o-caring about wena. Onecare ngawe. No ndabona apha kuwe. Ubukhona ibinguwe undithande bendithanda sheba ndizuxoka. Umuntu oquiet zange wambona wena umuntu onepeace ku relationship awukholelwa wena awunayo ipeace wena because if andithi bundazi uba mna nimameli according to wena ngoku if if nyani ubundazi uba nimameli ulamlilo lo bungazulight because xa uvutha ingxaki lapho
wayenza. Uyisakele ngizihlambile izandla. And ukufundisela isifundo nakwabanye uba umuntu xa ithe uyakuthanda umthandi suyenza into ero. Yona come as a beach. Uma ingakuficanga wena uzobafica abantwana bakho bobawu2. Ngomhlaba lo. Umhlaba. Xa ingenzekanga kumyenzakala nakomi. Naye mfundiseni. Samfundisa phela kodwa indlela awuyisoli. Andizukwazi uzisola because mina Okay, asenzeni kanje ndaka Usasela yona. Utshwala? Ngabusela kakhulu after wena because ndanga understand lanto wawuyenza. No, Hayi ndiwese Unabantwana yona. Yabona la mlangeni singakhuluma siqede isuku lonke but sengiyabona ukuthi inkinga ikhona both side. Yeah. Ubhuti uyakhala ngosisi kancane ngiyibona ama symptoms athile ukuthi unama anger issues, unezinto eziningi ekhanda lakhe and yonke into ayikhulumayo uyabona ukuthi isilonda after isilonda okuyinto esifundisayo nababukelwe Black Life ukuthi othandweni gadanana ukuthi umuntu nomuntu mayenza ubuhlungu acta kanjani. Khona uthi mayenza ubuhlungu acte asheshe axole. Omunye ahlala iminyaka ehleli nawe for 6 years usabamba into yangonyaka loya izigcina ukudestroya impilo like my brother esho la. So kukhona amahlangothi amabili esiwafunda mina ngokwami bengizothi nobabili niyayidinga counseling. True. Counseling niyidingana idingela nina nobabili nihlala endaweni idingela ukuthi ningalimaza abanye abantu ohambeni leni because I don't see you my sister la eqhubeka nempilo ethandana nomuntu straight amthobela la way ekhuluma ngakhona. Impande zama-African na into yokukhipha idlis. I don't ngeke ngabe khona but kufanele kube yinto Into yokuqala efanele sidinga nje into ukuthi ikhiphe lento ngoba ubhuti nje bele becabanga ukuthi usamthanda yonela kamthandi kakade into emenza ukuthi athande ilento agcina fakele yona ukuze akwazi ukuqhubeka phambili impilo yakhe. But my sister asivale nami mfowethu ngithola ukuthi kunina nobabili ke njengoba kucaca ukuthi nobabili anivumelani at all. Necabanga ukuthi from here kuya phambili angikale ngawe ma ucabanga. Qala ngaye. Okay, Braz. Where to from here? Yams. Ngibawela nobalazi uhambo lwami abalijonge ngelithuba. Cha ngifana ngiqala Kufuneka ayazi i-Facebook page yami. Akufuneka ayazi nix cacileyo uzayenza ntoni i-pictures zami xa izibona. So when I was about grand from here usafuna ukuthi kuhlanza. Right brand, wet and grand. Usho. Ndi grand. Yonela sharp nje uyenzile lento yenzile we happy sharp. What if ndaxolisa engoko ndithi ndasola? Yonela fonina fonini. Kaloku wena uthanda ithi mistake izikhona. What if ndaxolisa ngoba ngondiyabona uba nyani ibhlungu. Ibambe sekukuninzi kakhulu. Sozongixolela. Hayi ke pheza fonini. Pheza. Awusozongixolela. pheza. Okay. Wena uthi what if like what if not ngokusa ngempela. No, hayi uxolisa ngoba ndiyambona uba akekho right ne. Nanokuthi ngendlela nani enibona ngayo noba andizoba stubborn. Noba dingeka understand ngalendlela because of nami sho ukuthi ndiye ndaba selfish ukuthi yena ningamcingeli. Kodwa elibeleni ngiqala Nayo kusukelile. we understand lanto leya ngoba ndingumuntu omuntu ufuna ukummameli. Ndiyafisa ukuthi one day anizomblock mina. Yeah, andizomblock ayizogqibela apha. Ndiyafisa one day xa sendi right uba naye futhi angandiblock ndizawuzipha ixesha. Okay. But ilifike angandiforced. You understand? So that ndizokwazi uxolisa ngendlela right. Apha ndazi uba now I mean it. Because if ndizothi ndaxolisa in front of you. Ngokwenza le camera. Yeah, nanokuthi ude waza apha andixolisi mina andingumuntu uthanda upretender. Ngicela ngandiblock but kuzophuma kuye mina ndizawuzipha ixesha because ndiyambona uba ndim-affectile ngendlela endi-affecte ngayo. Kama lo hlelo indoda ayikhali silibamba la uyazi ukuthi akuphelile kodwa singezwa kwi-comment section ukuthi nami ngicabanga nithini khona abantu abanemqondo noma abanezindlela zokulamula izimpi ezisemqondweni kubantu. You can help us also nisisize ekutheni sikwazi ukulekelela abafowethu nabo bazofunda kuma-comment basizakala emlangeni nasihambe futhi. Hayi nami ngicabanga usuqedile nje luqa mfethu. Ngiyafisa ukuthi uGuy okay athole usizo. Athole usizo counseling ngicabanga ukuthi ifanele itholakala kubona bobawu2 regardless and then we will take it from there. Uqatha sidede inkundla. All right, jabani bona my brother sayambile asihambe nathi nisale kahle. Is there Black Life?